Şehîd Mehsîn gundkî binyame gundê Gurjo mala wan wir bû bavê wî îmamê wê dirabû. Alim bû bavê wî gelek însana jê fayde dî. Me bixweşî ji elmê wî ji teblîğa wî ji bereketa elmê wî me pir fayde dî. Watak dawa İslamê hat bilga me dawa nas kir me Mehsîn jî nas kir. Çimkû seyda süreklî em diçûn wê dira ew dihat me diçûn mala wan me çay nan sohbet geliş û gidişa me pir bû bi Gurjo re. Em cîranê hev bûn, em birayê hev bûn, dawa İslamê hatibû me hev û du nas kir. Her ne kadar berê eşîra me ayrî a gundê seyda ayrî bû jî wata dawa İslamê me nas kir em bûn birayê hev. Me ew eşîretî û aqrabajîtî û me wiya ji ortê rakir. Gerçekten me destê Xuda hev û gelek jî rojê xweşik û ji bo dawa İslamê ji bo şerefa İslamê tiştê xweş û rind me dîtin. Îja em basa Şehîd Mehsîn bikin. Şehîd Mehsîn xortekî hîn 16 salî bû awa me hev du nas kir. Em diçûn wê dira ew dihat vê dira. Her gav hevalê Müslüman dihatin em pê re diçûn ew dihatin em bi hev re bûn. Watak evan PKK dest avêtin zaten bilga me de bûn. Zaten her roj Müslüman tehdît dikirin. Wata hêdî li vê dira xwestin ji Müslümana tehdît bikin û gotin yani vî îşê xwe solandırmış bikin. Gotin em naxwazin û dawa İslamê bajon. Wê şaxê Şehîd Mehsîn hêdî xortekî 17-18 salî bû. Cengawer bû, axlaqê wî xweş bû, boya wî, pazwê wî, vücudê wî tê bi gota însankî yani spor kirî û süreklî vücuda wî wa xweşik bû, dirêj bû û qehreman bû, cesûr bû. Tê bîra me 92'ye de 93'ye de berî şehadeta wî sala berî şehadeta wî PKK embargo dabû ser bilga me bîçer nedihat tenê me de diçînî. Me û Şehîd Mehsîn û me digot wê werin tenê me bişewtînin. Me bişev bilga tenê me lê tarlê me lê me li wê dira nobet digirt em hevalê hev bû em wer bi hev re bûn. Evê meha em tê de çardê mehê de Şehîd Mehsîn di her Çinarê hinkî îşê wî ye yî. Li Çinarê sê roja wê dira wek ana erebe tune bû, erebe nediçû nedihat. Embargo li ser me bû, kes riya me de nediçû nedihat. Propaganda a örgütê PKK va zalimê solciya pir quvwetlî bû. Hingî li nav milletê em kutî tanıtmış kiribûn, em bi havê ne baş kê yani ereba hinka taksiya hinka heba bigot em herin wan dernat got herin wê we cî de ser jêkin we yoh kin we bikujin. Bi wî hawî kes newerî bi riya me de bihata. Ayrıca jî riya me ji bo em tê de yek erebê me hebûn, bilga me hebûn em diçû dihat PKK mayîn dixistin rê bela wî hawî jî gelek mayîn vê riya me de teqiya însana pê lê kir. İnsan pê çûn şehîd me elhamdülillah li Çinarê girew dikir. Erebakî wî Toros hebû, taksiya wî hebû. Son sonî şehîd me elhamdülillah dibê Mehsîn tamam dibê ez ê te bibim. Hevalkî dinê jî birakî me yî dinê jî li wir e. Her sê dikevin taksiya şehîd me elhamdülillah êvar e. Êvar e wê rojê mij dinya tarîyê alîkî berf bilga qerezaxê berf dibare, baran dibare. Radibin êvarkî yani em ferz bikin nîv saet romayî ji Çinarê derdikevin tên em dibêjin pira xanê yani tarîhî kuprîkî bi tarîhê belkî 700 sal berînga çêbûyî yani bi Tirkî dibêjin xan kuprîsî, Dîlawar kuprîsî. Tên wê dira mij ber xwe navî taksî hew carkê mêzekin ketin nav kontrola PKK. PKK wê dira rê girtiyî. Herçî erebê de herin û tên 2 saet berînga de rê girtiyî. Ereba li wê dira disekinî ciyakî teng e. İnsan gelek ji ereba danînê ayirmiş kirine êva gundê hêla meya metîna qorcî morcînê ew nehde heb ayırmış kirin wê wan bikujin, 4-5 erebê wan ayırmış kirin wê bişewtînin, wê ji bo tirsa xwe têxin hundir rêvî milletê bilga me
قشاتيخن بندستي خو ظلم أخو الوامكن شهيد محسين ويعني ده أو هفالي شهيد مالا الحمد لله مزاد كن كت الناف أولاي دي daha şunu da vegerin imkanı var jitune çünkü piştwan novesçi hani ev derbas kırını hatını ber bu kopriye hatını evti peşi arabi yek jveri de te sağ yek soldan hela rast u çepetin jvanar dibêjin kanî nasnameyê xwe kimligiyê xwe wê anê de olay çê dibe şehîd Mehsîn şehîd dibe û vanê dinar jî gula bi erebê de direşînin û daha nizanin ka durum çer bû artıq li wê de ra mêze dikin durum nexweşî şehîd me elhamdülillah jî ji zikê xwe gulakî dixwe û hevalê dinê jî xwe teqlet dike ew sağ dimîne vana mêze dikin na durum nexweşî dibe قود کیوان هایی باند کن و تا وی قودا خود بیشن گشتو دبن و جویدرا دجاهنم دارن یعنی ترک کی ویدرا جنازه خلور دیلن شهید محسین جی شهید بو ابو سرسبی ما قوب کولارا گندی ما وی شوی بیست اولایی کی هایی لفقط ما نزانی بو کا چی کی چ مرسله بو سرسبی جمرا خبرات گولا محسین شهید بویی گوم الحمدلله غایب تنی لگنده کماله بو yani evan murteda baskı zede kırın hat navçın arexanik İstanbul'da katbu mebevdura xanistan o bu şekilde yani daha nezihadi bu servi jibu ko hevaltiya me çevu Seyda nazdıkım Seyda jivraj gündeki Merdin Nezi Sultan Şeyh Musa şıkkaya bir Türkiye bir kez radı bejin. Lüvedirane Seyda jüvi gündiye ya Seyda hayata kiviye be benzeri Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kucağı beyti ve bav mazım bu. Yani hayata ki bu şekilde hani birçok edisaliye bu şekilde hani edisali da yani ban şartı dünya giran karşılamış ve Seyda. Çünkü Seyda hedi salye diyavi ed peyvi da ku bebek fikri çedi ve yani de doğum eda diyavi rahmetike. Bu ku Seyda he ömrü saluni de salye. Andi diyavi jitune amujdavi heye. Hatta işe mjeradı ben. Lba amujna xumazındı be. Yani hatta lba bave xumazınna be. Kalki yüzüye çakı sağa lba apivi aynı male da lüvedere hani hatta Seyda ambejin te ömrüvi debe 12 sali 13 sali lüve malahane demine tabi xudi dikin piştivi lüvedere hani ilk okula xul gün duxuyna lberke duxuyna zaten vakti tudari medine lisar cadet kebe beritu negici Sultan Şeyh'imiz pişti Seyda ilk okula xud dikkatine ija dedin ber ilmi yani düşünün medrese lidagişik ciya Seyda ders duxuyna yani hatta Çınarı Londra Çınarı ana cami ki navi Aziye Camisi elvedere görev dikim elvedere hani bu Seyda xundiye leba Şeyh Mehdi xundiye gelek ciddine xundiye ilmi bu şekilde hani kadan diye yani ku Seyda ve gencu ilmi xud kadine vakti askeriyeviti beri nera askeriye ömrü yıl dora hicden 19 saliye ev amujna viyaku yxudi ke he kalkivi jisaqa radbin yani kalkivi be ev az torna xubdim rahmeti radbe torna xud de ki bu şekilde hani Seyda zevce askeriye viti dara adibna elvedere hani askeri de tabi sabiye avli jera çed ve keşke kilvedere hani hel askeriye vefat de pişti Seyda tendi ligünde civarı Lvan mantıkı dora Çınarı Merdini vana Seyda Malatya fakhri dike yani lvedere hani avli ligünde tırba mamo jerad ben gündeki deri ki lvedere hani Seyda Malatya van dike
tabii ki Seyda o kadar malatiyet ki illa yani çekirna camiye ve dersa Kur'an'ı ve o tebliğ ve hizmeta gündiye dini artık çıve Seyda çiye kadar el peyxo esereki tişekil ve dere iştiye yani hatta kijan gündi kuma medi yani gündivi yani ve kakla bakın hatta vakti ki şeydi bu jibbe betre ev berediketin yani çünkü bu yani Seyda neyva nevka bu zulmeki mazın hata kırne elancı yani vakti ki mrası vanten cibir ne kırne yani Feyda Seyda lükure wana enkidmine evci gündeki bağlı mazı dahiye Lüvedere hane jinki malatiyeti kedi peyda Seyda te kanispiye gündeki çınarı lüvedere hane en son zaten kanispi nezi viciye koyu şehir kirin yani İca hat çınarı tabii ki berel gün buji mehevdu nazkı düşü dahat yani behasab ku ele ilmi bu mala bu o çevramada bu mehevdu naz zikir o sıcak çikeki bu yani zaten sürekli ruhi bikem bu insandaki halim selim bu o sürekli dokuz yardıma ki insana hatta araba ki bu işe ki kadar biya ve çare araba merhaba tüne bu yani hatta rengi araba yana elancı berçam fişna rengi araba ki bu Taurus tipi ve derhane işte zaman Seyda بوي عربا خو بالصدا بحزارة برقي قندي خداني خستخانة يعني لغندري چناري هكذا يعني بخير أخو يعني إنسان كيف فدكار بو دوي قرنيا هني دا tabii ki Seyda خاني خراسان خاني مجي تونه بو خاني دقات بو وقت جيرا زيده بو قي أحلاقي ما يجزان بو قورا ama bir khani dinav hafduda tujye bini bisine ana khazun keskidin am bkhub khubin اول سری بو القاطا بنی bu şekilde hani tabii ki bir şey Afganistan se çarma nakadiye bir şey kirin zamana ki indik distanına haniden bahatuma mesela roa olayıcı yani Seyda ku şekli şehit kirin gada mına avli ku çed bu bebek gada nakuş bu mani Diyarbakır dani hatta avi gada mıcı rahmet kir yani mirihat dünya biram te yani ve konu hani de bu yardımcı vakat teselli da falan bema pişti geramen ki hasta mana gada yatırmış kiri bu pişyanil doğum hastanesi dani وزهر ماله ماله كستونه وزهر ماله وقت وتابوج كرن تلفون كزبرم تابوجرم tabii ki mevlu lüvedere man yani evci te kaze te çinare lüvedere hani pişi kütte te mali zarukat bine o bere bari vanaya yani hatta bu kudiye itine bu diyamji lbambu وقتی که جودا داد کرده جندیام را دوی دیاگو نگه دوی دیامنی صبی محمالت هست شوی سیدا احلاقی کیه بو yardım ede vaktiye ki bu kota seyda kama barabe veci ki ne ahlaki bu ki insana bişkene Şeyd Muhsin kure seyda mel'abeydir evci havale seyda bu yani gündevanı kul malatiyet kırıcı nezi hevdu naz dikirin ev şevket heye behevdura yani ve çakheci kesi Müslüman al-Arabi khuswar nedkirin yani ev Arabi mesela melbise günvana boykot hevdülser Müslümana ya Müslümana Arabek gidigirt ya taksi hevdu düşün düğü esne yani da yani rasi seydaten ben seydadı veya da ben mebebekun tabii ki pişti asli derenge yani seydacı yani belki viyajira çed ben ne hazır bu yani pişti bana teklif tked be az webefin yani indi bu ansvar tked ben ten ay waran haran gurju
لویدره هنه لسر پراخ هنه لویدره هنه اوان پککجی هنه ریکرتنه tabii ki hatta halkı der ki mazi dahi günde vandara qaraj dahi epece insan gırtına bisada insan gırtına kimlik tespiti dikin yani ki çiye çavaya falan ekoda logorivan o ki hinki insan ayrılmış ki ne ko buhrafın lüvedere bidin kuştini tabii ki yani tüccar edici yani bana ne bavar buna yani sürekli خیانت مجوان دیتی یعنی تو جیدا جی هم باور نبینم هم باور جی نابن یعنی لویدره هنه اوانه هنه هات بینن yani kuvay hatun kötü nabavan yani nabavi milleti hani tabii ki bana ten yani kimlik yani mümkün içine falan rebrine yani askeriyetine üçgitine yani ve devlet kine ve gücek kine yani peşe halkı burine qati'ut tarih cihaz bizim dolayısıyla hani bana hani karşılık dedim yani kim ki onun adına o teslim olan cinabın o nabın emkineci ol beri vandın yani kimlik at bökünü ki onu yani serivandı götür yeki serivandı dolayısıyla hani bir geberdik tabii ki şeve yani hatta arabasıyla yani fare ve ondan sonra şukulandığına yani şukulandığı bu yani serköprüyü yani bir esne hani da seydacı demek ki artık peşlik bu havalevan ögdüben bir banaj her tarafı ateşi on havaladıkın ve arabeydikın seydat işte mefhamdıkın bir esne hani da peşi arabeda ber ışıkda kudarbas ve teditini gülek zaten dikkat bu. Nurahane da iş kanamat ki tabi. Nüvedrahane ile aved khadarbas ve hemen karşı köprüye o günde kanispiye kumago gün ki nezvi heye geli yani evci nazlı kırın. O hala bekul günde khugirti bu yani bir şey darba girti bu kutubaz brindarım az khu begirim vi günde ko elley malabu. Tabii ki xunnak yine ki bir şekilde yani sağdaki cemidi bu yani aralık bu yani hatta vakti bir defrancı ber dahatı yani bu şekilde yani ama nezi köprüyü 280 metre navadı kevrada artık keve Seyyidina ve rahmetike tabii ki servan ne gariyan hem servalı Seyda gariyan me Seyda ancak değil. Evci menedi yani şivanavi değil. Tabii ki tışmış sereci girtibun yani. Veder hane kudaci razı ve Khalil Hacı Hüseyin. Medakhala kır ev kır. Avan tiştivi tabi geri hatın. Tiştivi yani me Seyda ani tabii ki meydefnan lükundivi. Yani me pert khuzwe çağıl çinare ve akrabayı khusn me bir nava akrabayı vedra hani lüberki yani mezeli vedra hani ya tabii ki ben zalme hani mesela vi sero hani خدای زنه تو اولایی که حتی رو قصبی اولایی در نه تسلیت نچه سبی تفکر جیران مبون و از چا به خبر بدم مالاوی yani ana bir şeklimde, çağımda, girindeyim, bazdandayım yani de dünyada en şey ki bimzoratım hecibine kiyawe de pey Xuda Seyda 5 haf sabi hecd yani en maznevan 12 sali bu geç bu edine tev debne vanda bu yani birçok bu Seyda tabii ki aban sabiye hani be xudiman avan sabiye hani be bavman yani düve psikoloji hani de mazlum tabii ki yüzdesi Müslüman yüzdesi çahata evkırın tabii ki devsa bavı ne evkırını yani depeyvida en ikinci aciyame tişki hindik darbas bu çen sal darbas bu lavke ki en benzemişiz bunu zaten pek seyaf kaçık jema yani hatta keçkaviya biçuk de çile Xuda bu yani hiç roye ne kadar bu nabe ve hatta danin Sümeyye danin
سمية دينن أم شهادة دينن سيدا جو أم هي أم نلاقي شهادتنا متشباش أم كينج لايق بون وش أم دينن بشي تابي كي شهيد بو ابنابه هانم كر شهادت يعني كشكوي أبشو أجيا كم قلت أجيا لاوكي سيدا چند سال پیویدا نیده سالی بود درست آنا جعدل و در هنه عربه کی دکتره کی هات لیخست اوجی رحمت کرد اوجی آجیه جا سیدانه اوکتر هم چیکا خو بزنمیشی سیداد بود سیمان هم ده حلاقا پر بزنمیش سیداد بود ما پر اتکلمش کرد بیه هنه به شکلی هنه أنا شاهد أولادي سيدة نسيحة بكتشك ولايكي محمد سعيد يعني خدي تعالى عز وجل سعة وعافيتي بدوام خدي تعالى عز وجل حق سيدة نيلة يعني سيدة أمورن سر شخصيتاوي ذاتا هم عالم بو طبعا ذاتا وانا هاني القدر عالمك زانكي كرمان جادديتن يعني شهيد ذكرن يعني نيجي هوالي ما شهيد ذكرن يعني أما سيدة من شهيد ذكرنا يعني هم أواك الرياض برين هم ده تقل كدر عالمك أو ذكرن يعني دجمني عالم أبون باني هاني يعني سيدة جي يك جوان عالم أبو gerçekten علمك خوشك خندبو أبي علمي ويجي أحلاقك إسلامي دابية كي يعني gerçekten آموز ناوی کد مالا خدا خودی کر قیزا خدای که سر اما گوتناوی يعني دبي روكي تنجي من دي روي ترشو يعني حلاقكي جي إسلامي كتبو سيدا ما جي عيني بشكل هندي إنا كي بلق قلق جارا ميوان دهات مذكر نذكر دقوها جوا مثلا هي ميوان مالام يعني تجو مردياوي بيجي إنساني چكاي بيجي هلا لسر أقرباء بردوش كن بو يعني دا aile da çı soruna akrabayı çeydi bu yani seyda noktada xasteke yani bilam te çenjera akrabayı ana yek rahmet kiriye ve şaxe uji vakt mazna ki var ama hatun librahane li şeydilaki dise jara bu sorune vane ailevi yani var seyda kadar edikrin yani bir ya seyda edikrin yani seyda şahsiyeti ki bir şekilde hani bu yani tu insana ki hatta iro نجه والکی نجه قوی هجا نزانم yani insan çoğu hala var insanı hani ko açık mesadıkların ser camiye katil ama çirkin almi İslam'ı şehitdikin sürekli hakaret ile Müslüman ile İslam ile almadıkın hala çoğu ki bir milleti Müslüman yani çoğu hala fikre van, zikri van, fahmine kiliye debrahane der şaşt benim. Cisri avlidat bejim. Yani az dava vana dava nabilim. Tebeci çima. Mesela yani vi dısası sıtha bir insan ile sarkıp diye evkirin bana ne asker bu. Normal yani vatandaş normal gündi normal insanı kuhatiye şehire hoşkura İşe kau ihtiyacı خود بینه و ایوار درم مالا خو yani çahaqet el millete Türkiye millete digri yani belki bir cara mı bot ya şu an yani mayın kısın ardı aynı nezi ve küpriye mayın kısın ardı yani insan bir havada kısın abiya ek verel ve mayın bakavma yani azve mantığı hala jim çözmüş ne kiriye insan çavya kabullık çava hazmlık çava evya nabinin insan az hala jib ya famnak yani döber nabe hinka efendim iş birlikçi deyin hinka vatan haini deyin nizamçı deyin yani efçi zihniyete yani mayne tehi deveriya halkı tagoere pre jaraj havalevan hatna le kavmine tagoere önzan yani hatta iro tu düşünce ki mesela em insan Müslüman gere khudi feraset be mesela em hinki mücadele İslami khiri İslami dünya mdkhine tu da'wa ki bir şekilde yani tu dara dünya natiyetine yani kavmi khub kuja kavmi khur hassiz bike gunde vam şevtina
Ondan sonra reya bibir, neyle baraj çeye bibin. Yani tişteki yani mentıka bir işi hani tüne yani. Ve bana hani eça hesabdır Kudu Teala Azze ve Celle. Yani insanı revi dırya kudaret mayni tekte veriyor. Tüy hava bıgı, tüy malavi yok bıgı. Yani hesabı biya eça bana bidin Kudu Teala Azze ve Celle. Yani tamam bay dünyaya جدسي تاهتيا تكرو ماينا تهو تخص عردي وتبملات تجي بالرا دا قبول كرني بكي حسابي بيا الى اخرتي بشكل بابني شا حساب ذن خديت على زمان اجا ناس سيداتني آيات كي خديت على زوجلت ببري بيخمبرا وبري ايكو حوال بونج بيخمبرا را عالما اصحابا حواريا هاتن قتل كرني أصحاب الأخدود هات قتل كرني حزت حسين هات قتل كرني يعني أم وقت التاريخ دنيرن تكرر يعني إيه بناشي بوي مظلومية تشون tabii ki evya çava yankı kirli çeviri evya milleti itiraf kir yani go eğer ban insanı hani natana gelek jmed hatın kuştuni yani elanci dibin eminnettarın Şeydim elhamdülillah Şeydim Muhsin ra. Yani hatun beri vandan, van kuştun, van jwa servi milleti hani dan ali tegweri em khalas bu. Yoksa nezi bishab insani ayrılmış kiribun kimlik van jwan sandu ana hani bukhara da birin dan kuştun yani. Dusa seta insan top kiribun evdu. Denava bir hani bishab insan zede nezi bishab insan zede sayı iktamınız hanım. Yani ayrılmış gibi bana sücdüğüne. Ya insana ki dindar bu, ya koruyucu bu, ya yok bu. Yani bir şekli hani. Tabii ki bir tesir edilirse millete. Govan ma khalas kır yani. Yoksa evroyu katil am çeydi bu. Yani çal ciyedine katil am kır bu. Ne derece katil am kırana yani. Yani bu şey mahur be bu. Duan dönemi hani da devlet leherci nikar bu ev bukra ev millete baş ma bu. Yani vaktikum şehit ne çuna o ve ev ki hani ne kadar gelek van insan hani katil am seri o mukran ana cümlet bir hani diyeceğim